بله تماشاوان هجا لسر بابتا آواکرنا دیوار سینوریج آلیه ترکیه و ناورا باکور و روجاوای کردستان ده هر وها تشت کنها باکور سوریه رود ده اما بچن دیلوکا باکور کردستان لگل بازبگاری برپرسه بشه کردی ده اجانس قاسیون یا نوچیان ده کاک باز دمات باش به کاک باز ترکیه دویجه که او آمده ازمونا کل جرابلو سکریه لرقای دوباره بکه باشه ارمانجا ترکیه جشر لرقای چیه؟ بله ما مستباز اگر تو دنگه من دبهیزه برسا من اوه ترکیه دبیجه او آمده ازمونا جرابلوسی لرقای دوباره بکه باشه ارمانجا ترکیه جشر لرقای چیه؟ قالوا براستي شر ترورية؟ تركيا جدا او همان جديد ما بتقول فاصل بالك ارام سوريا ارام ك یک شيء و قريل بر يبقيو بشتنا يبقيو هيسن كل كردستان او جوا بغير يعني اول بيجو بلي ما كيجي ان روزنامه دتايمز امريكي دفستو انه تركيا بيجي آماده بشدار برجمه هنا ومرجي وانجي سبب كماري كي ديار كده بريدش روزنامه وتوقيع او برجي وان هيسن بيكي هيسن بيجي اللي اوبراسيون او تواصل نهار تبي اوبراسيون رقعي من وهيسن بيكي دور بخيلن بشتنا وان باش روجاوي جمع بلدي راسي او قالوا بيد برهانه دفنس جيلي كنترول بله برز باز تبخوجی دیلوکا باکور کردستان دمینه وکن نوچه مد هات 3000 کوچبر دیلوکا باکور کردستان کوچبر سوری و گریان جرابلوس قالوا او کوچبر بكيف خو و گریان یانجی ترکیه وان چار کریه کو و گرن جرابلوس لا استشار نووي وقال جرابلوس اللي خلق قال جبر او دخلنا حساب يقول بقالوا خلقي ماجر يعني برينا ماركه هذا من النص بقى او لما تنبه يعني بدل بيقولوا بقى المال قبل جد بالملك كريا مالام بالملك قبل قالوا المال شرطه مكان زبيبه كان هذا بس او بقى اقول بيجن بقى اقول من هي مدرسه هي مدرسه هي بقى ماجر لكن بقى لك كاس نشار من بقى لك نرجو لبقى يبقى كيف قبل واصل جانا قبل عمرك مين نندري باجر از بلاد ما كده باصني برجع جراب السجن نندري باجر مين التلفزيون يعني فرد دستك هنا نهار نقول مشارك ود يعني هو ده هنا التكنيك بقرين وده هنا قارن آبی بقرين ده هو بيجي ايش يعني هو بيجي يعني نندري باجر مين دستك كمرتون يعني اصلا يعني كمالي يعني كماسيا يعني لكن جو بدرن هي وهي او هي اللي ولادك يعني تركيا يقول بملك راكان هي يقول نظري تركيا نظري جرام مسجل راكان والناس بيرسن تركيا هذا باص وباجر بقرين وبيجي وباجر كي تركيا بنار وشو كان برز باز تركيا بهنجتا ريغرتن لبر كوچبريانه ياساي دیوار کی نابرا باکور و روجاوای کردستان دا آوادکه تنهاجی 10 کیلومتر جوی دیواری بداوی آنیه باشه ارمانجا ترکیه سرکه جوی دیواری چیه؟ بروژه ننوي يعني بروژه بديت تصل 3 سنوات انما مش قامش تسبيق حطانها او يعني ودسنا من يجب بالدبر او باراسنا سينور او لو سينور او باراسن بالاشياء بي يعني بي ديوارات او يعني تشتكي استراتيجيك دوره او بيجي دبر اخذ سينور يعني سينور كنا ناخذ دار ديوارك ناخذ دار ابغى أبيش يكش ستبي وانا ويكش جارمان جوانا يعني أو تشتري نمبر واحد بيجي أو شو كوش بريه اللي تشتري أم بينه وتشتري مساس نور دي أو شنو هذا مساس نور دي شبرك ياسي أنا ياسيجي الوري روشة أو شنو هذا ولا شكل كل بكارن سيورة ببارس بيجو كارمن باندي وانا جا أبابكن ده هو الجول نضينا من أو سلام يعني أرمانجا أصلك أو بكارمن ده يعني نهر أو بيجي تكليف أو بيوندية جغرافية جغرافية نافرد دبرين كرد الباكور ورجعها. جه دیلوکا باکور کردستان برپرسه بشه کردید اجانس قاسیونیان و چیانده برز بازبگاری طول گلمه بو گلکی سپاش بو تبلیبوناته.